Karena oleh zaman makin niki, ya Allah ya Rabbi ya Karim, luwek gati dengan toak saengkah terungu isi biju jari anak jari. Endangan sila. Ande-ande ya iya ya nasib. Wasalensir ya patuis diri nenten tahu. Ya memete pun wahkah mampu dawak. Ternyata berduit bijajari dinara ya rungu dinara ya menomanek berembeak kesedih berembeak angan. Di bulan Sya'ban niki yat sarang-sarang tutup tadahruan majelis taklim, majelis pengajian sak kebian-bian. Disebabkan bahwa lemak le bulan Ramadan nenten dewek ya parakin ataupun ya hadir ya isi majelis ilmu maraska ditegak semakinan niki. Jadi insyaallah tatiak becondok lamonara izin paice urip irup ile desida Allah Ta'ala setelah Ramadan ia tatiak mulai tembiin malik taklim pengajian maraska ditegak semakinan niki. Jadi makin niki bau sitayak paran ataupun bau sitayak merekin adalah penutupan le bulan Sya'ban niki. Sarang-sarang dawak memuji Allah disertai dawak sarang-sarang ungkapan rasa syukur, rasa cemoh, rasa nikmat deman kelebat dewek pelunggu sami senamian atas segala napi pun tarun karunia paicen Allah Ta'ala. Lowe nentanat bau siti ya takah, nentan bau siti ya hitung. Nentan bau siti ya bisita ilingan ya ingatan, bahkan nentan bau bisiti ya sebut. Isi kepenuhan karunia Allah Ta'ala sadewek pelunggu sami kadukawih. Lagu dawak. Jarang ya iling ataupun jarang ya ingatan saisa ngipian saisa bepaice dawak. Walaupun nejak kadu cokor kadu naik lampak ke bagus ngenjakan ke bagus tadahrun angkong saran napiunin tepara niki atur tanda lupa bahwa nike adalah karunia paicen desida Allah Ta'ala. Awenan nike ya sarang-sarang syukuri muga-mugi dewek pelunggu sami selamian terhitung ataupun termasuk dari hamba Allah sak tahu syukuri tahu tampiasihan paicen Allah Ta'ala. Sarang-sarang paus baca surah Al-Fatihah ala hadihin niyah wa ala kulli niyatin solihatin wa bikabulid du'ai wa bikadha'il hawaiji bisiri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Sakedua kali sarang-sarang dawat bersolawat ma'as salam. Makin niki ya sarang-sarang bersolawat isi solawat sa belik beluk keras. Ibarat makin niki yat berawat tiang tuna sejok seluruh jamaah laki bini lamun arak enduyang ataupun arak sabedui penyungkan penyakit ilik dalam raga makin pas berselawat niki tak pelunggu sami senamian konsentrasi. Mudah-mudahan disida Allah Subhanahu wa Ta'ala
berkenan angkat, berkenan petelang, penyungkan, penyakit, sara liraga, dewek pelunggu sami senamian. Konsentrasi sambil berselawat makin iki. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal wali muqtahimi. Keras. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillah. Ya kebelian Twitter mixeran gen kodean kedi. Okay. Jamaah bini sehat? Siap puasa? Kok insya Allah. Siap puasa makin? Siap. Ara kepeng? Ara beras? Selakian ara? Napi ya tunasin malik. Cukup nggih? Mana? Kepeng ara, beras ara, sangu ai ara, selakian ara, napi melit malik. Itu kalau mondenara tatia ini kulu-kulu, itu kan, mara bahasa kasar. Lamun enten nara tat ini kulu-kulu, napi jak melit malik, napi kayunat malik. Itu kan. Takican si Allah Subhanahu wa taala penyermin bagus. Takican si disida Allah taala pemirang solah. Takican si disida Allah taala tandang lampak masih sehat. Takican sangu, takican selakian, sebinian, takican geden, takican cukup. Lamutan di ini kulu, napi jak melit. Atati diri jelang, kaling tiak jelang apa tak kulu. Atati diri itia mati, kaling sak mati, at nyesal dong iat mau. Atati diri buta, yang potayak kayun baca Quran, sermin Quran, sermin dua orang dua dengan toa, sermin mukanya orang-orang alim. Atati diri buta. Oh, atati diri seteruk, yang potayak kayun ngaji. Manike, seakan-akan dalam surah Ar-Rahman ini angka Fabi'ai ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah Ta'ala sampai je pada dimini pada sadu. Marah menikirun. Dinden ya sampai terlangkar. Dunia paicen Allah Ta'ala yang kurang doang. Tak mulai gupuh. Penyermet doang lah. Merangkah mulai pedas. Luang jaum. Tak mulai gupuh. Oh, toak dari arah. Baru nak sekek dong pagaran gigit lalu. Bagus lilet.
Mot kelelek, mot angkat, ima kiri, ima kanan, kan isin tutup pengurungan. Demen mulai doang, demen mulai doang putih nggih. Tadaruan bulu, jatuh ni ke mulai gupu. Dan putih semal, karingasan dek berjilbab. Mudah-mudahan jamaah bini selapun aru rambok. Lamun masih ya solah bau jerik, bau serangan. Masih ya abotan, ya kadu kawih jilbab. Mudahan orang rambok Al-Fatihah. Bismillah. Pelunggu wam tak lah sing. Semai nak amin. Lagu batur masih dek mani ke wah bareh jolo masih deman sermin, masih deman seriuk si selakian. Apik dendek bayi coba semir lamun wah putih haram hukum. Wa haramu hidaba sya'rim bisawat li rajulin wa mra'atin la lil jihad. Haramu, para ulama mengharamkan ya cet ya semir bulu lamun wah bedowi syai itu ba'da dhuhuri syaibi lamun wah nyata run putih run bulu ataupun lamun wah jatuh niki putih run haram hukuman ya tertutup ya tersermin baik laki-laki apakah jamaah laki jamaah bini haram hukuman ya semir isi warna berang warna beyak pengengat batur karingan kelengek ruun mandai tak beyak bulu tegal tasebeh. Subhanallah. Ini apa? Lain tata tanganan. Ini ya sholat. Dawak. Niki kan sangu alhamdulillah. Kepeng alhamdulillah. Sehat alhamdulillah. Kali ngati jalani Ramadan niki makin niki tanggal baluk likur. Dan ma'aru sauk siwak likur. Lat telung dase. Ahad pasti puasa, Sabtu insya Allah. Yesa tersebut yaumus syaki lamun tanggal telung dasa adalah hari ragu antara puasa kanca endi. Okay. Hadirin jamaah keluarga sanak famili rahimani wa rahimakumullah. Ele majelis ilmu saknike batan. Sampun dewek matur. Mudah-mudahan sakirang genem pausin baca kalimat La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Beli-belian gih suara sekedi ikuti turut La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Jamaah bini doang. 1, 2 mulai. Terima kasih. Subhanallah dan sama. La ilaha illallah subhanallah. Dia tak bani ya toko dia julu kegira ngata suruh nyoba. Lema jamuri-muri ya elek. Ndek napi ya tetes nenten napi ya teuji. Kadin sak demit mantuk doang arak yat paos, arak yat baca, arak hasil. Betara tali bangkat 5 hektar. Maka lalu merampek. Pupak doang tewuk. Percuma. Ya pun arak yat paos, arak yat amalan.
Nah, menika yang pun dewek papa-papa samarak menika je muk tunasin bae belum usami daugang sarang-sarang bacun kadinsa kena lai kelampan bare dendensa wasa datang gede ngapun coba lain-lain din sambungan. Sekali kali sekat kali La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Nah coba jamaah bini searak lengan kanan. Muk parajan ditetengat baru ke kanan tahun bahasa. Ku tahu dirimu ada di sana. Coba 1, 2 mulai. Sembilan puluh lima. Coba jamaah sak luwek kanca li julu niki. Perlombaan makin sak sebelah kanan nilainya 95. Yang di depan berapa kira-kira? Mari kita sama-sama mendengarkan kesalahan mereka. 1, 2 mulai. Ya, kurang kompak. Nilainya 65. Nah, makin niki para imam, jemaah laki niki ala para imam. Lama nak 50 je nyala. Makan-makan 40. Jemaah laki, dawak sarang-sarang 1, 2 mulai. Oh. Seratus 125. Ya pacuan. Ia tahu solah, ia tahu bagus dan luwe. Gih, kancet sak ngaji, andena arak tot sisip, arak tot salah, arak tot sak kurang iling, kurang ingat, arak tot yak tunasin ketuan batur. Lagi luman mesak-mesak doang ngaji, ini bet lupa ketuan. Ingat pengajian sawi, lupa. Setahun-tahun gak minta aja hawi doang. Lagu lama luwe kancet. La ilaha illallah qul ya ayyuhal kafirun. Kena unin, kenaan awal keceputun doang. Padahal di tengah arak kena budu. Arak budu. Ini kena la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Ini baik kena budu. Arak batur datang. Oh, mugdaitan. Kembi, lamun masalah akhirat, jamaah keluarga senamian, merang, berat, keberatan gama, lamun tiak ketinggalan, lamun masalah kesolahan, kebagusan. Lamun masalah dunia, dia tandek mau lo merampek, dia tak mati, apa lamun dia manbi rezeki. Lamun dia suruh merampek, iya jalan gedakan batur. Kan dia merampek, si amat tianan yang boleh kedak aku jalan. Lamun masalah dunia biarin saja. Masalah akhirat semula ya tiak keberatan, ya tak merang. Lamun tiak nenten wika, nenten ketahun, ya ketinggalan. Nah, maktubun fit Taurat, ditulis di dalam kitab Taurat yang tersebut niki. Man qala fi Sya'bana mang la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah wa lisanul kafirun. Kebaca tentan, anjak metapan. Saya jajua sapaos, yang bini, yang laki, apapun status jamaah keluarga searah ilik pengambuk dan sekitarnya, kalimat
La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Allah Subhanahu wa taala yang berpaica 4 macam. Pertama adalah kataballahu lahu ibadata alfi sanatin. Allah Taala yang catatan pahala ibadah 1000 tahun. Khusus di bulan Sya'ban, lagu karing nyalah bulan niki mangkin. Walau kana nyalahan. Walaupun bulan nyalah mangkin to serap pak gedong betekap. Ia to serapakan makin kadin haya bae jari buat bibir. Kadin saya bae ya sogol. Elek ladan, elek lisan lebih niki kalimat la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Waktu mau 1000 kah kebaca prekengan. Pertama sekali terbaca, Allah Ta'ala mencatat nilai ibadah 1000 tahun. Angka ia pun sak tang cimad. Dendek sak bodon-bodon lah ni le ujung tengah lai wala bodon-bodon ni dah. Nggi. Makin nanti coba makin dek ka penganjang sekek-sekek dong lawan sogol penek lah. Gih, pertama Allah Ta'ala yang catat nilai ibadah 1000 tahun. Kedua, wa maha anhu alfasayatin. Allah Ta'ala dawak yang kembe apusanat dosa 1000 dosa. 1000 dosa gugur. Kan dia mau ceda edak ile bulan Sya'ban niki. Gupuh isit kawur gula beyak. Gupuh isit kawur kepeng. Samun gangga mepikiran. Apa sih tiap berbuka padahal deman puasa? Apa sih tiap sahur deman puasa? Masalah salemak lat ia jadi buat pikiran, buat angan, buat pekayunan. Padahal ni keselapun urusan Allah Ta'ala. Isi kalah hati kita awak kalah. Masalah sakaring pira jelo dendeen. Kaling ni ya berjeluan, yang menit bareh doang, urusannya Allah. Masih tiap hirup, masih tiap bernapas, masih tekican jatah, urusan Allah. Nabi setiap buka, nabi sahur, hirup baik, pasti ada. Kembali Allah Ta'ala jamin itu. Nagu yisid gupu. Ile kelema, ile pinakolak, wasedut, tendoan sekali, maru umah bebek. Kalalahan pinaan nyiur beliti maka makan terdahar maka makan terkelur arak sesedut sidu-idu yuruan hayat gupuhan mut pikiran sampai-sampai bani besiak kaca selakian bani salah angan juga selakian san dia tahu meminta ya sungkan ya sakit mama jangan cilik bali ini kesakit angan kengok tu budi langsung gol penentang sili. Kembali, mun pikiran pembuka di man puasa, mun pikiran penyahur di man datang Ramadan, ia mun pikiran. Ada apa denganmu? Ia mun pikiran kalah. Kalah sepikiran sak lemak lat padahal ni ke semua urusan Allah. Jawab. Mangge niki serpak dulu. Nah, sekeduan baru Allah Ta'ala akan menghilangkan salah dosa 1000 dosa. Ketelun yakhruju min qabrihi. Arun. Main arun bayangan baru melompat berarti. Oh, ini lewat samping. Luar biasa. Love you bahasa mana? Bare jolo. I love you bahasa. Nggih. Dawak sak ketelun yakhruju min qabrihi wa wajhu kal qamari lailatal badri sogol elek kubur mua pejarupan pas marah tanggal 14 isi menah melet cemoh lagu momot
Iya hak melek lalu ati. Sak sogol kubur mut bersinar. Lagu momot. Kemok. Ladan anja kelawas toe. Nguit-nguit baik kena la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishin huddin walau karihal kafirun. La ilaha aman. Apa je uni nonek hatun no. Nonek je kepenter aku belum beli uni aku ni. Ternani lupa aku ni. Kembem lupa. Sim saya ngak saya ding kepe ngisi lupa ni. Karena malaikat mungkar nakir kan berhadapan becak lupa. Gih, dawak. Nikilah menyambut Ramadan meniki model umat. Sogol ele kubur muka. Itu. Sogol ele kubur tenang tandur marak tanggal 14. Sakeempat kutiba indallahi siddiqo tercatat di harapan Allah Ta'ala orang-orang yang siddiq. Sekatat ya pulih, sekatat ya idap, sekatat ya mauin seara gelar siddiq niki. Ye dua ye dalam. Lagu mudah-mudahan barokah entan dewek belum sami senam yang sak ngiring ili tau sak sangat mulia niki je jalan tati icanin tadaruan kepautan kesolahan. Ibu-ibu yang di depan saya, kakak-kakak tiang, ari-ari tiang, silakan dibaca. Baru 65 nilai, makin mudahan meningkat jadi 100 telung dasa mengalahkan para laki-laki kita. 1, 2, mulai. Si baca terdedait lama tuah linsir bareh ke baca tak lupa. Bayi anu marah idap dengan ngerti doang idap lagu bahare doang dia metuis. Apa jak saone nu? Oh, anu ina anu yang ngentut tu ni. Arun abatur ngentut bener ngata. 130. Kesolah, kebagus, tadahruan kalimat ucapan sabar. Kataballahu lahu ibadata alfi sanatin. Itu. Ya tercatatan sida Allah Ta'ala nilai ibadah 1000 tahun. Arak berumur 1000 tahun niki. Ndarak manggih. Lagu potongan marun umuran 2000 run potongan. Padahal deman 100, deman balu puluh ke uzur ruwet makin niki. Lawak kejar. Ye sataboya, ye satapete, napi lagi lama tu halinsiran manika. Kekuatan, tenaga, selapuk, modal searat li diri niki kurang. Semangat kurang, angan kurang, penyermin kurang, pemirang kurang, tenaga kurang. Sataboya adalah amalan sak ringan-ringan lagu beli kena, beli manfaat, beli gunaan, beli faedah, beli fadilatnya. Itu. Alhamdulillah. Allah Ta'ala mencatatkan nilai ibadah 1000 tahun. Kedua adalah wa maha anhu alfasayatin. Allah Ta'ala akan menghapus dosa 1000 dosa. Kan lumayan. Oh iya doang baca dek sayang maghrib baru dan terima si Allah Ta'ala. Kemudian ciri-ciri amal soleh terterima. Kadit deman, kadit kelebat gawe amal soleh. Sak lainah. Namun kanti ya marah meniki mau wah 1000 tahun ibadah kembali sembahyang. Berarti la ta'kulu. Iya la ta'kulu kelas-kelas manika. Lamun bahasa sasaka la tak pacu. Naratan kulu, naratan pacu berarti. Kemben demen wahyak paus sopo amalan muyen kadu jadi andalan. Maaf. Induknya dulu. Induknya, barometernya, ukurannya. Tepeng endik sopok bangunan, sopok tembok,
solahan dek nak nganjang tergantung berembe water pasnya. Sajari water pas amaliah dewe pelunggu sami sembayang taon. Maaf, ampura, agung-agung sin ampura. Kuat berzikir, kuat bersedekah, haji bilang tahun, zakat rajin. Lagu laman water pas ndek kena hancur. Iya pun tetabotan amalan ibadah sak paling tabotan sembahyang. Melelain jak genem. Puasa padahal lapah 12 jam. Genem di mana-mana watak anganan. Lagu kembek lamun sembahyang ti menjak ngebang bae aja. Gamak di mana rangan aja sembahyang. Ane kami ina ndek mas sembahyang, kuli raos kamu dihigama tu ni. Silin. Apalagi terduduk subuh. Meliku terduduk si sebini ana. Amaan, tu es kembali ana, berjulu baik tu, beraku muria. Lamun kanti harak jamaah laki, ia bahasan kena menikah, berarti jamaah laki abot itu. Berjulu be aneh, aku bareh murian, ya abot wah. Mula dewek pelunggu sak laki berjulu uduk berjulu manika kan anu berjulu baru. Anda tak duduk atau anda tak barang-barang marah manika. Ni halaki jam sehari. Aruan lang tain. Lang tain perangah. Ini melekok manika. Terduduk sili. Dia minta kelotehan kupi dia deket. Menah yang bunah. Menah. Nah. Mau menah ni tu ni. Baru jatuh duduk bagus-bagus dan malam untuk kelotehan ku pilih deketan. Tonteng arah ambun. Wah menah. Ia tak akalan. Pokoknya mau malas-malas ngasuh je ia tak akalan. Pinang kupi. Mau kelotehan deketan. Teng. Itu saya kedua. Saya ketelu napi. Yakhruju min qabrihi wa wajhuhu kal qamari lailatal badri. Sogol elek kubur mu pejarupan nike marak tanggal 14 isi kemenah. Paling gelap, ada dua paling gelap pendengan. Gelap jeluk kiamat, gelap kubur. Ia hande bota center dan bau menah berembepun ke menah balon dan bau. Bau center amal soleh amal baik. Di antara amalan seini ya bet menah lemak le jeluk kiamat sama rak menikirun kepetangan amalan sak baru. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Keempat, kutiba indallahi siddiqa, tercatat harapan di sisi Allah Ta'ala orangnya siddiq. Ya tepina tercatat terhitung harapan Allah Ta'ala siddiq. Ia julu, ia muri, ia dua, ia dalam. Ia solid. Ini diri dia pelunggu sami niki. Mudah saat kekican sisi Allah Ta'ala tekican taufik hidayah inayahnya sehingga nabi pun bentuk kesolahan kebagusan kadisa tekican bayi mensang ya amalan ya sebut ya jalani makin niki seluruh senamian sarang-sarang baca kalimat sabaru la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillah selaku nak tahu jaru karing mangkin niki karing at puruk-puruk la sebuah agak-agak cepohan ya iya ilah kekengasrun terus ini wan linsir tawa leles biwih pengot nyupak poron sere pengot nah lagu lamun hamani ke la ilah langsung tepeng marang henum yusi li TV niki kita bih nama tepeng jarin jamaah senamian elek Ramadan niki sa paling utama paling penting njuluk mangkin niki tanah dewek yak nitip
Nitip ojo keluarga senamian, kakak-kakak tiang, hari-hari tiang. Terutama jamaah bini, lebih utama jamaah laki. Saya dewek titip ilik bulan Ramadan dan bulan-bulan seterusnya adalah yak titip mami laki, mami bini, ina ama at aruan, pacuan, entak rungu. Pacuan tan perhatian, pacuan tan rungu. Karena oleh zaman makin niki, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Luwek gati dengan toak sangkah terungu isi biju jari anak jari. Endangan sila. Ande-ande ya iya ya nasib. Wasalensir ya patuis diri nenten tahu. Ya memete pun wahkah mampu dawak. Ternyata berduit bija jari dinara ya rungu dinara ya menomanek berembeak kesedih berembeak angan. Maaf. Berembe pun ya keluwe sembahyang salat, berembe pun keluwe ibadah sak menjalani lagu lamun kanti mami bini mami laki ina amat mutabian, ina amat nen terungu haram mana terterima si Allah Ta'ala. Detuah adik yang bilang kemis isi kepacut ngaji. Detuah adik yang bilang Sabtu, detuah adik yang bilang ngelayat isi girang genem. Lagu lamun kanti dengan toak niki mut pakari ari. Haraman Allah Ta'ala ya terima selapuan. Yang pun dewek matur kembeen. Isi kiak pesangu jamaah keluarga makili bulan Ramadan. Tanamkan dalam pekayunan, dalam angan, dalam hati. Nomor satu kan gamak dengan toa. Napi lagi engkahan tahu memite. Kadang-kadang terketuan-tuanan dek. Tersambang-sambangan dek. Maka anda datang ampura. Napi lagi nak berjodoh, napi lagi nak ya beruntung. Napi lagi nak berduit selakian semama seagak sugih. Wan datang-datang sempatak dengan toaan wah. Wan datang-datang jegak-jegak, coceng. Kaya. Din wah ya salah pekayuan, din wah salah ya unin. Selalu kena anak doang dengan toa. Dawak. Ya pun, saya titip. Dengan seni teman yang memasuki Ramadan ini tunas rida, tunas ampun maaf. Entah sawah salah, entah mungkin pekayunan nikah. Retak perasaan maniki itu tunas ampun makin. Sebinian, tunas ampun juga selakian itu tengah menyambut Ramadan. Itu ziarah jo kubur wanta ninggal, seniman Ramadan tu ziarah jo kubur. Jawa perlu sami kebalik nih. Kebalik. Pira? Lema jo lebaran. Ampun ikempeh teling-lining julu. Makam-makam sejauh-jauh. Maka-makan wah pendaan berjelua. Nih bercerita berkeloteh. Anu lagi itu aja makam loang macam-macam. Makam macam-macam lain wah jarah jo kuburina. Aneh lupa aku. Allah Karim. Yang pun makin niki balik kan julu. Sawah tebilin, sasampun tebilin ninggal, isi mami bini mami laki, isi na amat, seditman puasa tak lumbar ziarah. Ziarah. Itu tunas ampun maaf, ampun ridho. Angka makin niki, tadahruan majelis ilmu, nentanan murni, yak ngaji doang, lagu makin niki yat roah. Napi kena ruah, ingat ruah niki bahasa Arab, ndek napa begebung. Nunggu saya ngasih begebong lah dengan roh ini. Zikir endi. Ya baca ayat-ayat endi. Ruah. Iling ingat. Yang pun tepara nasi sedekahan itu adalah nasi roh. Kembit. Kadit niatan baik dengan ninggal. Dengan mati ni keniatan. Yang pun lamun arak rezeki setiap roh.
edit mulai sogulan kepeng, niatanlah selapuk niki jadi roh. Niatan ujuk mami bini mami laki na amat niatan. Tak niatan. Jadi sedekah juk dengan toa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkenan sampaikan. Andi nak terik bebet akan isi teres. Niki pun adalah sebagai pahala yang nyampe ujuk dua dengan toa. Dewek belum sami senamian. Ini kadang-kadang isi keluarga bah terus. Kadang-kadang ajak-ajak lalu anganan ya roh. Sedian pita waktu sempit tahun menyila. Coba ya aja lu kada sandik kalah ranan nanti. Lamun sandi narak lo angan na dendek kembi. Papa paras jelutun pesilak batur. Arak telu datang. Iya dia meninggal sarahmun pengo tua. Kembel pengo si kanduk janganan. Dinarak lalu menkentaan. Dia meninggal nang. Maka tukur tesin tae. Satak sekat. Dengan niki, edit mulai sogolan kepeng beras, niatan jadi roh sedekah juk dengan toa. Saya terimaan akan jadi pahala. Yang beli sunnah beli anu jadi pahala yang nyampe manika. Nyapun bulan lah menarak dengan marak sekadi girang-girang te jalani si masyarakat si keluarga, roh sedekah roh macam niki adalah rohnya kembali ke ruh, kembalikanlah niatan gama ina ama mami bini mami laki yang pun arah mula roh di samping sebagai wujud syukur senang dewek pelunggu sami senamian saya berdait pecunduk kanca bulan Ramadan. Titip hari-hari tia sak begelar menantu ili ina amaan sak mama ataupun selakian tahu-tahu yang marak meniki ruan kebelik temol kending ngem sujud. Isi pacut. Dan ya terterima si Allah Ta'ala senyolet-nyolet. Lamun kanti pangeran dengan toat mut pekari ari. Makin niki wah ya ceritain umat makin niki. Lamun tuah sukses. Dengan toat mbeh dari kulun. Din marungun bati jumpu lah boleh itu kulu-kulu. Lahai kejaga semasi kana kejaga kode nai mene ele impung kempe ni kelelik doang. Karena keni mene enara. Coba mangkil meninat mene ele impung tu. mau de inam. Bakatan doang nggih. Ya Allah. Niki lah. Yang pun dawak, ia pikiran niki. Kenyekasi masih kanak, masih kudik, dit mantau berkelur. Tersuapin, terpapat malahan. Dituah bayak mengeluh kena pi, kena ci. Kembik makin ni kebutuhan ya tersuapin. Dituah milih. Haraman ya tertahu tak ambuk surga si dengan samarak menikiru rasa dawak. Den gemes surga ya tertauin. Ambun doang, dia tidak mau ambu lamun kantirun kelampan iropat niki. Yang pun salah satu pengendika pembawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man masya li ziarati walidayhi. Saya jajua salumbar, saya jajua selalu ziarah kunjungi lalu pete boya. Mami bini mami laki na ama. Yat lumbar, yat lalu peten. Angkat ampura. Jamaah laki sak bergelar selakian. Jamaah laki sak bergelar semama. Lamun kanti sebinian senina niki ending izin. Tunas izin kak. Kak lalu boya ina au. Aruan tak bengan izin. Walaupun ja tetun memang jamaah bini nentaran kanggo ya sogol bali. Lamun nentan manti izina. Walaupun nyak ninggal laran waya ni na amat. Lamun nenten te ijina ni si selaki aran haram ya sugul. Lagu kan berdoet. Pikiran. Berdoet angan. Berdoet searan nurani. Isi teyak timbang. Kebelit mudait. Apalagi nak mokoh lah.
mar spring bed. Apalagi yang moko mar spring bed mudait, mo an boya ina ama an dengan yang perekengan lah. Uni Roma terlalu. Iya ampun Nabi. Sahija jua jamaah laki jamaah bini sa lumbar lampa ziarah boya kunjungi dengan toa. Niku. Kataballahu ta'ala lahu bikulli khutwatin mi'ata hasanah. Setiap lengkak ni ke Allah Ta'ala yang catatan 100 kebaikan, 100 pahala sekali belengkak. Wa mahan huang mi'ata sayah. Demet peteri endawang 100 dosa teri. Demet angkatan 100 pahala, demet peteriin 100 dosa. Saya lumbar ya lalu boyak dengan toa. Lagu dendek ni doang puruk dia meriap. Ano lalu 100 mahun ni. Lagu bahar ni betul oleh musatak tebing te. Niki. Nih, apalagi belum sami seramian biasakan kan lamun adat kebiasaan tadaruan dewek pelunggu sami saya lombok kan lamun berjangkap merari kan saknina turut. Manin ajauan untuk gede ni kepira lengka. Lagu motor kadu lengka ante hitung. Ndek motor ante hitung. Beng aruan te izinan. Bakal ande niat tunas izin ya lalu boyak pangeranan. Bila perlu admilu, namun dek sibuk misalkan, namun dek pesanguan. Aw aneh hari aku ndek mau lalu boyak ina. Nih kepeng isim belian apa-apa. Tahu ni nak anwah congang tolong bagi menjawab. Mani apa jangan tempat apa jangan datang ti pecat. Tolong bagi menjual si iti. Demen wahole taboya enggaan poron papu ni kengantut. Yun ambunan tut merambun bangki. Kembe juga kentut papu tolong bangki uni. Bisa mai-mai ah. Ada demen bubur gama, mani kenapi sakira-kira yang kayon yang demen. Okay. Sekelangkah Allah Ta'ala mencatat 100 pahala, dimenteri 100 dosa hancur. Wa rafa'alahu mi'ata darajah. Allah Ta'ala akan mengangkat darajah, ketinggian 100 darajah di sisi Allah. Genem-genem. Apalagi tak tertunggu, Masya Allah. Ampura ari-ari tiang, kakak-kakak tiang sebagai menantu. Ada nak jangka mangkin, masih ya barang kompor, masih ya barang piring marak manika, dedek gengsi, dedek ya paran diri ya rendah kembeen. Keberkahan irup. Kadang-kadang ampura gengsi ya besopok pawon kancina amat. Deneman baru ningkas nyongkol dong tak milih pisah. Kadisak molah. Kadesak molah. Padahal gama pahala begitu besar terbuka ya tanya ai enyat. Apalagi tak tahu ya popok-popokan ya Allah ya Rabbi terindui si surga marak manika. Nah, di mana-mana kah nyongkol wan tak milih pisah. Coba ketuk angan ketuk atit marak manika. Cocok kan biru aba akum tabirukum abnaukum. Tahu-tahu gama ojok ina amak mah. Tahu-tahu gama ojok dengan toa pelunggu sami seramian tabirukum abnaukum pasti anak jari biji jari pasti ya tahu tak ya terungu. Dedek pesan. Dedek pesan ya kena lema anak lama kah toa pacu-pacu terungu kau. Dedek pesan kembe Allah Ta'ala tegal atin manusia. Lema Allah Ta'ala balik hati angan dan nikah lema Allah Ta'ala balik hati angan ya taat ya tahu entah tak terungu.
Lagu lamut kantik nentek ngerunguan durhaka Allah Ta'ala ya balik ating karak niki ye jari siksa ojog daya pelunggu sami seramian senentan man ataupun senin man datang siksa yang asli di akhirat. Kebein salah sopok siksa, salah sopok dosa salah langsung nak tekican si Allah Ta'ala persekatan adalah durhaka ojog dua dengan tawa. Nentan kak sombong tianja kemakin masih sekek pawon. Wah pira puluh tahun menantu silap. Anda nak berpisah karena A, karena B misalkan tanjaan gamak pejuluk. Dia tak tolong bebalung menatung si meong. Mentolong bebalung anjal itu natung kau beli nak kau ngangkung. Meong je jauh. Hari-hari tiang, kakak-kakak tiang, kesempatan selalu ada lamut kayun berubah. Kesempatan selalu ada lamut kayun berubah. Niki belo, sebetulnya anak niki. Cuma kan makin zikir yang dah sekediknya. Oh enggak. Masalah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang matur tuang guru. Tiang nenten tang bedoyina, nenten tang bedoyama. Waktu sekali masa tetap tanggap baca istighfar. Mu ya tang ingat ina ama. Terus nyekan tang sa baca istighfar. Berterus tang kena Astagfirullahalazim. Niatang ina tang tuna sangem pun jok Allah Ta'ala. Astagfirullahalazim li abi wa ummi wa ustazi. Ya unin tang muni mu nyampi no jokina tang ngecewende ya tang tunas. Adik sak jelas. Enggak. Lagu terakhir niki marak suara dengan menggah suara. Nggih. Dawak niki nih teman tutuk baru anunya. Sejari masalah maniki kan. Kenyeken dewe pelunggu sami sa tetunggu kenyeke sama si ering, kenyeke sama si barang. Kadang-kadang nenten putih pinak jadi angan pekayunan, nenten pinak jadi pikiran. Lalu tuh tebelin baru datang nyesel. Nabi lagi misalkan ke bagus durhaka, ke bagus bengel, kenyeket sama si barang, nyeket sama si herup. Ternyata wasak ninggal apa girang ngaji mu. Oh iya, aran kanan kemalet. Tatiak tunas rida tunas ampun manike. Mau berembiat entah. Ya kali kuburan ya petokol wantak jadi tertolak. Tersilik tenda si mukim para joga. Mau berembiat entan kadisa ini gama ya tunas rida tunas ampun maka ben demi teredai si Allah Ta'ala selama dua dengan to'an ini nentan rida Allah fi ridal walidain ridan Allah Ta'ala terletak tergantung berembiru ridan pangeran dewek pelunggu sami senamian. Namun kanti nentan rida nentan perlakuan yang salah otomatis ridan Allah Ta'ala nentan tak pulih. Masalahnya masih tekecan Eropa mau dua dengan toak niki wan tak ninggal arak kena ya cara arak kena ya entan kadesa kembe kadesa tunas rida niki Al-Faqih sampun tetunasin beliau tentang suila anil walidi wa mata sakhitaini alal waladi hal yumkinu an yurdiyahuma ba'da wafatihima. Al-Faqih sampun tetunasin beliau masalah pangeran, masalah ina amat ninggal dunia dalam kondisi murka, kondisi meri, kondisi nderede ojok dua anak jarin. Adis ojok anak jarin nenten. Bedowen bija jari ia meri, bedowen bija jari dendeman
dengan toak nike wan tak ninggal bejulu sedangkan kanak sak temrik niki masih Eropa. Masalahnya adalah hal yumkinu an yurdiyahuma ba'da wafatihima arak kena caret ya tunas reden padahal wan tak ninggal. Ande nama seherop becat. Gama inak salah. Dia narak cerita ni adik tak maafah lamun masih Eropa kebecat. Lagu masalahnya adalah wan tak ninggal. Arak kena cara, arak kena tak ya tunas reda wan tak ninggal. Ternyata bahwa yumkinu bihda salasatin dawak arak telu caret ya tunas reda lamun tuah tebilin mati tebilin ninggal isi dua dengan toa. Pertama adalah ayakunal waladu solihan. Kadit berubah jadi kanak soleh. Ande nuwi kelampan Eropa tuwi mengklok, miring-miring. Miring-miring. Ternyata wasa tebelin. Det girang sembahyang, jari sembahyang. Det girang ngaji, jari ngaji. Hamil nike adalah salah sopok cari tunas rida ujuk dengan toak lambat tuah tebelin ninggal. Angka rata-rata makin niki kenyeket tunas rida je dengan toak kembek nyeket berusaha kenyakat melinggih melungguh ilik majelis ilmu ilik majelis taklim berartinya ketunas reda masih unin tepa pedas. Itu pertama. Kedua adalah ayuwassila qarabata huma wa istiqa'ahuma kadet sambung silaturahim sai sahabat-sahabat lain ni ke kadet boyaan itu pun termasuk caret ia tunas reda ujuk duh dengan toak. Hai sahabatan, hai kenalan. Ini ke penting. Sak keteluan adalah wa ayyad'uhalahuma bil maghfirati warahmati. Kadit tunasanan ampun, tunasan kadit sak tepriak asik sedih Allah Subhanahu wa taala. Khusus untuk biji jari, anak jari, setiap amal soleh sakmun gawe. Contoh baca Quran, contoh bacakan Fatihah, contoh ngaji. Setiap amal soleh sakmun gawe isi dari pelunggu sami, karena nike adalah pangeran ina amat. Walaupun dik ternyata langsung terus terimaan. Itu. Angka baru pas berangkat li gedeng, setiap langkah Allah Ta'ala mencatat 1 tahun ibadah. Lengkap dengan ngaji, lengkap dengan ngendeng, lengkap dengan lumba rauh melinggih ojok majelis ilmu. Dua dengan toa, angka ina amat makin niki nyeken cemoh, nyeken senang isi cara entan dewe pelunggu sami maras kadi tegak semakinan niki. Kalau membedoi nak amak sa nendek ngaji je momot untuk kubur ni. Sementara sak lain je nyeken. Apa sih lah? Elik dunia doang dengan mau bantuan ni tendek dong lila tu. Dia tengok aku si Pak Presiden jak tu ni. Elik kubur baru sekek langkah. Misalkan elik lengkung, pira langkah? Sekat tahun ibadah, sekek langkah. Langsung ujuk dengan toak gelek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ti mandek terniatan. Khusus untuk anak jari, biji jari, ojok pangeran ya. Walaupun dek terniatan kembe jari upah. Kalau menjadi anak jari dawak lamun kayun teredai, makin niki berubahlah. Bukan berubah menjadi Spiderman. Bukan berubah menjadi Stangbrot, bukan berubah jadi apa rendah? Power Rangers. Tapi berubahlah dari yang tidak baik menjadi baik. Berembil lama kayak baca. Yang pun dawak hingga sembahyang maraniki. Astaghfirullahalazim li wali walidayya waliman lahu haqqun alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ia tak biasa istighfar ni ke? Saya jua baca istighfar samara baru dengan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baca istighfar sabaru yang tak ampunan dosa nia, dosa ina amaan, malik endah yang tekican pahala marak keluik mukminin mukminat saar eli dunia irup mati niki ngelek pahala. Lagu kadang baca istighfar sabaru. Astaghfirullahalazim li
ولوالدي ولمن له حق علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Lama mde ini dai tanjak yak baca istighfar marak satu baca dan guru onek tu komisioner ni. Ini bayar mau. Astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa liman lahu haqqun alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Apalagi nak Fatihah Malik. Baca 3 kali, ia jari istighfar habis solat. Jadi si God bentuk istighfar ke loik. Sa paling inen adalah sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa lika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dawak pawa senika. Lagu demetuh salam niki baru keben. Kenyakan sak dewek pelunggu sami. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ia cara dia bersyukur ke harapan di sisi Allah Ta'ala. Malik anda setelah ni ke bersyukur gama ujuk 2 dengan tawa. Berberkenan. Rabbi ghafirli wali walidayya. Ia jari syukur ujuk 2 dengan tawa. Langsung ngedoaan. Kembali. Ayat Allah Ta'ala saat terpentun berkeletek modelan. La yaqbalullahu ihdahuma illa biqarinatihi. Dan terima, nenten yang terima si Allah Ta'ala. Salah sopon kecuali harus tergawai seduaan. Napi ni ke, arak telu keluik keletek, ni ke haba keletek. Di antara sak berkeletek ni ke arti adalah kadin sedua-duaan tergawai. Pada marak kapal terbang, pada marak manok. Lamun 2 keletek kan tahun yang kesyur. Kapal terbang 2 keletek kan tahun cerbang. Maniki lama sekali keletek kan melezer. Nunjam rosak. Sak berkeletek ni kenapi? Anishkurli wali walidayik. Kadang pada bersyukur ujuk aku manik Allah Ta'ala. Malik endah kadang pada bersyukur berterima kasih ujuk 2 dengan tawa. Berarti syukur ujuk Allah Ta'ala dan dia terterima lamun dengan tawa karyare. Lamun dia tahu bertampiasi berterima kasih dengan tawa dia terterima. Syukur untuk Allah Ta'ala. Begitu juga dengan tawa dong metrungu. Lagu Allah Ta'ala lah dia taat pun nenten dia terterima. Kembali 2 keletek. Yang pun sembahyang. Nikah adalah cara dia syukur karapa di sisi Allah Ta'ala. Dia metuah selesai syukur untuk Allah Ta'ala. Syukur ujuk 2 dengan tawa. Dengan istighfar sabaru. Rabbi ghafirli wali walidayya waliman lahu. Lagu ingkas nikah baca. Baru leluik nikah. Manikah. La ilaha illallah kain. Taubata abdin zalimin la yakum istinawallahu anhu. Nggih. Wala hitang wala nusyura. Dawak baca istighfar ni ke. Misalkan baca sedul istighfarnya baca lagu kadesa aru tunjukkan kesyukuran tapi asis cemoh ujuk 2 dengan tawa langsung Rabbi ghafirli wali walidayya waliman lahu haqqun. Dewek ni kebat wah puluhan tahun ni jari wirid marah menikah. Mau baca istighfar misalkan sedul istighfar atau yang lain-lain lagu kadesa ini gama marak sekali pengendika, marak sekali manik di sisi Allah Ta'ala, anishkurli wali walidaika, syukur ujuk aku kance. Syukur ujuk 2 dengan tawa. Makin niki yat syukur ujuk 2 dengan tawa, makin niki yat zikir. Tasaddaku an anfusikum wa an mautakum walau bisyurbati ma'in. Kebelun bareh niki borong zikir. Nah, aksambung sekecot sabar. Beza jalasa baina yadaihi ma demetoh datang ilik julun dengan tawa tenggih mut kembe mut melinggih mut toko retak kalam bitabil kala mut sapaan solah demetoh lumbar demetoh ranu parkir ndang mut toko ilik julun wa ita kalam bitabil kalam inak sehat solah unikane sapaan nggih ikan dek Allah Subhanahu wa taala unikane sak sugul nike yang tepinak jadi nuro cahaya yas'a binadaihi yaumil qiyamah ia jadi cahaya dalam majlis kiamat unikane sak solah dene datangnya pata-pata
Inak ni sada tak terkena dia bertijuk di sasangkok. Enggak mak aku baru bertijuk kamu like bibih ke memtai dia kah selek. Tetun dek. Ane ke asila. Salah-salah tasawuf mana ke langsung lemak antepin jadi balon le jeluk kiamat. Sandi narak tengah atau terangin kecuali memang Allah Taala icanin. Kemudian Nabi wa iza akhraja min indihima maghfuran lahu demetolik doang ke sogol ele tau ni ke langsung at mantap oleh di narak dosa sekedik-kedik mo jauh oleh. Dah apa lagi tak jauh ana mai. Makin niki yat zikir nggih. Konsentrasi yat ngater makin niki lo nek ngater dengan toat lagu makin niki di samping syukuri diri itu. Mudah-mudahan jamaah keluarga searah pengambuk beras ataupun pari semon perampek kuwi muli tetela risit pinak kaputan. Kembeen jari roh sedekah cemoh sak tekica si Allah Taala merampek. Cemoh si Allah Taala berdoa ticani rezeki maramani ke. Yang ikilah cemoh nike ya pada datang rezeki sak laina. Makin niki langsung zikir nenten ke awali ni si ayat-ayat sebelo-belo nggih bare biar lalu niki naru jam 6. Nggih. Konsentrasi tawassalna ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ila tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li ikhwanina wa li akhawatina wa liman lahu haqqun alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat syai'un lillahi lana wa lahuma wa lahum bisirri asraril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Afdalul dzikri la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammad sallallahu Allahumma ahyina wa amitna wa ba'athna wa syurna wa jal akhira kalamina min qawli la ilaha illallah 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 Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqq alaiha nahya wa alaiha namut
وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين بمنه وكرمه ورحمته تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiati wal uyub wa tarfa'una ya Allah indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al imani wal islami wat tauhid wal ma'rifah wa la yaghfiru dhunuba illa anta ya Allah. Wa liwalidina wa liwalidi liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma anzil fi kuburi abaina wa ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li ikhwanina wa li akhawatina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الرحمة والمغفرة والنعمة والرضا والنور والبهجة والروحة والريحانة والسرور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين لنا ولهما ولهم بسري asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Senentan man dewek atunas mengedi ke pamit li arapa raga-raga senamian. Solah kena entan dewek matur nikalah karunia paijen Allah Ta'ala selapuan. Sesep salah kurang solah kurang paut napi lagi kali kaina pelunggu sami. Nikalah kebodohan kebungan dari pribadi mawin nikah tunas maaf sabelik-belik nggih. Selamat menjalankan ibadah Ramadan, ibadah puasa Ramadan nggih. Moga-moga kita terima sirsa Allah Subhanahu wa taala. Tutup majelis ilmu dengan bacaan kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma